tun tum chu football khovela manager ni reilo tak tak in roi reilo tak tak te kha in bi thuak ang miang Billy McKinley Billy hi English club lar tak Watford in manager atan an roya mase anin roi reilo khop mai niriat chau an thok ho man Scottish manager hi atira assistant manager atan ruatani a heti hunlaya an manager Oscar Garcia kha banani nuwa Billy hi manager ngera dani in match ni akai hroi nuwa voi khat chakin voi khat an khing puite ai ne tok puya mase Watford hian an ring zo le tangang si lova niria chau anin kol nuwa anin banzui le tanga lani kumsani sompalia thil thleng hi Watford club chanchina manager an roi reilo ber ani ta zela ani kum khwala wangti po soi har tak ani nisari manager atana roi te po an lo om zela Kevin Kalis hi he English manager Kevin hi English club lar tak Swansea City khan kumsa kha zakwa samkwa paruk February tha khan manager atan la lutin Ames masabera Swindon Town laka 1-0 in atlom pui phota Ames nina Blackpool ma chonin first half chawa kai hroi man half time a boina suakin match hi boycott ani zuya hemi bohro kal zela hian Kevin hian nisari chau acham man ti in Swansea hi achua san pha ta ani Brian Atkinson le Song Gregan te thian dun hi hemi te thian dun hian sani som pasari khan Darlington FC and kol duna thunei jok po om lovin joint manager anga roi an ni a common lo sim to an pahni hian season lakloa joint manager atan ruat ni in season kallai top thlenga manager atana roi an ni a mase anin roi hnu loka hian Atkinson jok hi Darlington manager Louis Martin Gray coaching academy a affiliation ati wangle Gregan po hian arukin na thajok alo melpa ti an riat chua wangin ninga chau ingkai hroi manin anin banzui vele ani nisari in roi hi chu alarei mama Dave Bassett hian nili chung chau Crystal Palace kai hruain bana thelut mia mai Dave hian kumsa kha zakwa songret pali khan Crystal Palace kai hruain contract po thapa ngai taka ngai ziakin anin rem thlapa mase nili chung chau team kai hroi man tin team chunga lung oilo na satak nain lung oina tura muta ngang lawa chuan bana thelutin Wimbledon AFC a akir le mak ani hei baka hian makvedev chu khovel huapa manager langsar mai Argentine manager Marcelo Bielsa alang vetlat Marcelo Bielsa Leeds United Premier League a hruai kai theitu le Pep Guardiola mek point angai san thu a soi fo thin hi Italian club Lazio khan sani som paruk khan ruain ni ni chau anin kai hruai man tin anin ban san le a Lazio hian Bielsa hi transfer policy adu anga kalpuyan phalsak lawa wangin Bielsa hi club laka lungoi lovin achuak taw takmaka keikani intive tak chu ani Bielsa aya manager ni reilo hi anom theidon emonile kan lo ti mai thei ma se hei khovela manager ni reilo ber record siam tu ala omtlat chu Leroy Rozier ani Leroy hian alo kai hruai to thin club torgoi chu kumsani pasari khan zom le in heti hun level hian an club hian nei tu thar an nei ve chi boka mini som ngor manager ni manin press conference a Leroy an torgoi azom thu hi an puang zo chi tin club lamin an ban le ngalani an ban chan hi thil dangte vakani lova club nei tu tharin an du zong e manager nei an du awangin officiala anin laklu atangin mini som chau laliam ma se Leroy Rozier hi club nei tu tharin an ban ngal maka an ban thu hi press conference zo tongka ngei ril ma se Leroy hian anti deremoti in atira aoi lo hiala ma se an lo ti der lo na samai mini som chung manager atana in roina hi voin ni thlengin football khovela manager in roina rei lo ber anita zel ri a khu mahar ve viau to mai theiani he record zet hi chu